mbaldo o foglen internet ke na mbuda in na un site internet yon fa Thior production TV te fodna caméra fi o pogno ilaji sen na fogno micro le émission jom ñal ni te fiyentana nun adet ka les anciens couloirs so gaden ciati den ke ndabo imbiya dara d'abord in jokko no jala paha pa mbelakino hitama yonale yona fa in say nu ha andone rek jom émission jom ñal wax deug yalla hayno ke no ten def cialekete jalla parmi les anciens couloirs xay ingara na sate fa mak sate ciosan sate adano serer ingar amen etu an un grand champion Ousmane Kangou xay koy ingara meke tembe indefna no ma xembin an le grand champion fa andone an lange kam marfa foko rek e yifartin an Mamdour fa andone ne sate fe me karime meke makru afi fop tani nga betti xaye mbugno lamit xar carrière ndax ke Mamdour afi na carrière awagi fi na émission fa leng xa ndax ya weke nu nga ande ngendo fa den foga ndef o kino ken xal lamtin golle fes mongol le layn encore ni kanu tin taxu ingar meke xaye Thior production ar fo andone wax deug yalla no keke a ñaaja depuis min lol a jalla e cieren a jalla ciosane kon xay ingar na sate fe marfa foko yakarama yakar me nuno internet ke lamtoguna yakamte una lol mbug una to fad a hay xay comme ni andone to yalla subhanahu wa ta'ala ci in koy eti no grand champion xanu nanu ndikki no ke andone ten def le grand champion Mamdour ndebandongum boy andone ten def ka njom Fabrice igol le fuma Seni Ndong marfa fako to ko res Doudou Sarr Douday dem mo yaman na Douday marfa fako aha heke le grand champion wala président grand Mamdour aha to ko res Alhaji Ousmane Bara ndeysaan weke ambog ni ando den def ndeysaan we minna faden ayon faden ambi faden carrière a annotin ciaku dinda def ko témoignage ki kon Thior na imbika saga min binne fogol hemen gentan hemen ta inika koy yon fa en to le grand champion Mamdour kamo fogum kami gentanum kami xutum mbatani ke anoten def jaar Mamdour bo tak cam inshallah Thior a cendo kamit ne mbaldo o fogole internet ke mbaldo o fog Sénégal mbaldo o fogole serer a ci ñi ngi dem yalla subhanahu wa ta'ala njulantu leer Muhammad sallallahu alayhi wasallam inu ndako njokam no njala paax ngidmanu aussi na yonene yon na fa in na site internet yon fa Thior production TV te fodna camera fi opok ni ilaji sen no micro le xay ingara sati ciosan sade ar serer meke marfa fako idetu an un grand champion la fois passée ne iletu nanun Ousmane Kangou tref un grand champion un ambassadeur meke na marfa fako ye imbat na ma xay koy ndesan an num tax bat num toxit ndax ndet ma fak ya mak fak fel ingarit et un grand champion tref an Mamdour le grand champion internet ki lam togun ambug un lol nda ke andone o yalla subhanahu wa ta'ala tina dogola afada ngarta yoba xay ingara kam ngentanum ingara kam habbem ingara kam hattokorum ngara kam jigenum ngara kam rew nda ingara kam tokorum fi papum meke na sati nda ingara kam nawle xay koy ke Mamdour fina noki andone te def njom ndebanongo mbom makum wano len émission fa leng xaja kay xana jeg parcours fa ando beretaga mbasin mais andone maga internet ke soxlaw me ciom ke domtina me datle me wajtigna njom ne jeg ngam sate fe nam yaay makke mbay togo nam gor makke mbay togo xan innan kaga inshallah rabbi fi combat ka andone wax deg e même wagene lay certaine fi xom xana jeg wa andone am budan ay yon afoten yakaram halamtin mam koy bo indita sen ilamtin xarimuna fo otimum e mi fata inshallah mbasin ko te présento asimin fogole bo pare isogo commence ko anoten def émission ne njoko tokores jërëjëf Alhaji Sène auzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim jul am no yàlla nam gidma mo yàlla xajul leen tefe sallallahu alayhi wa sallam mi ref Mamdour gen marfa ko rimel meke maak meke refo timus refo pata
e kaga refo timis ke koy and naye ten émission fa ne content na paax ñu cunga tamit te mi yo soxla mina xaye roga lay ana ne lay rek tige nak moom a fadanga rek a yóbbu kon xaye yo kuy and na ten xan i ley'in i njeem daal moom lay parce que fa lay feleer i nda xan saate fane i nda xan i njeem ke and naye ten i mbi'u meen daal ku i mbecit tamit we andoona yee a maaɗ an a mbetan in rek a ɓaatu lay ke andoona ten naaga saxtu i kaaga daal moom ten ref meen simnam daal gidma paax a jega tamit oxa andoona yee ten waralu émission fane te waagimo lay to na im gonum te ref Mor Ka Senghor a ref ɓiy Tokores in fop ino koor ɓeew tew te fitig magnu to am ñaan fi'a koy a fa émission fadka i a ɓeera fa mbiñu mayu kiin a fonkaxam a paax te a bugaam to a damaam daal i toujours ka betaxam namanam fa rek bo te magis nangam bon émission feke mo be dengo yam cior fiam fiame te feke xoyam cior xoyam jangto xam sew ndiale xoyam jangto xam ten Salman te soga mo xoy nak ala yo magis nek fa nek njabano ten tamit lay me jege problème nda koy xanu ci am bon préparer o hin bo dal jak nga xalal mi jagam nous le pour jigi cior xalis fa nek c'est que fe nak ya cior galam bines bo imbaxtano pare ingoyin te lu ta cior xalis fa nek i lanu yaag fo ndik i mbajan bo ga roxa ɓisid xaye mi tamit content na paax parce que weke moof na xaye a naama den a paax we mban a ciiñ weke xa Tokores a ndef weke ndefa teɓes weke ndefa ɓees weke moof na neke a ref Tokores nafa es mboge fa leŋ fa fa leŋ i oxaana a ref xa taso andoona yee ino ndimandole mbin leŋ maak ma yarox ma bo ngat ma te ref ley'uma rek te papum te yaraxam ngat maaga te jangit daara te calculer pour Alaaji xaƴaam meen yaaga tef saale te jangam encore soɓ ka Alaaji maaga i mbog daara fana njang bo na i ngatu ndeɓandong mboga ndok ka leŋ o tew taw i sambil fel Alaaji tew xaaju in te janga ndok njanga ndok nda ndeɓandong bo maak ino mosu mboga a ndok bo na daara fa sax ino mboga ndok i fo ten i te ref kiin andoona yee kiin oxa fonka xama yo kiin oxa buga xama yo xefe dara es xew fa yeke fi'aam mais doole fe sax mo a foga ke te fina teen saɗimo lo kiin te fi'a nangam nda koy naaga yo xeɗa yalo yaf den i o xeke andoona yee ten ka xula min koy o xeen moom waagimo lay tig o pangin a ref i andeer i fetan waagimo lay o pangin parce que ndeɓandong a ref bo maak ke fima kare jom fop seeni foga fog teen bo njahid anga tiga jahal angam ñaap bo xer ma tan tegum te cola mi mbi neke maga se ndong alors kino so anne wa gam expliquer ça o dikandero xa adef xala mofna babu sitor o xaga mom carrière njome fop wa mo defat yoonam babu sitor carrière njome tout wa mo defat yoonam ke te wag lay mi njom fi ke te madna e madna may nami te do xane fel yoon parce que sada ke soxla uma ade awten njambar di deger to la ngani babu yene ke ko naga yo ku jalo njom agara ngal mbi nek njahada nga tama tala mbi nek musimo la indi tegulo tim musay jek babu stofa nek ken to ke mo feten na sata fan fop jege ki no xayon tanuma njom mais sata wemeke jege ndax ken to illa toujours mais à chaque fois api a musanga xana wetan doxil a faraja nga xana wetan doxil kono musten jabu xaye ogo anga xaye o te commencer rek présenter la kontu sama automatiquement yif le jega matretna to i mbadida xaye maga i ande koy ndey codonga xana wago lay nda i ci i ngidan rek te ci en rek wago lay ndax vraiment den dafa andona i soxla kene den voilà to ko si yakara me kere sate fe mar fa fogo wiine a andana paax a jega wa andoona yee wax dëgg yàlla sax a na nqidida me ñaan roog a jeg ka te fi'na meeke o anduna wala anderuna o refandi wala o maak xaye roog a fi'a koy nu ngen na saate fe ndef ambassadeur ka andoona yee wax de o leŋ wecit ke noonu ndax nu layna mar rek a yifa automatiquement a ƴufida nuun yaam piyel nuun fo bug saate nu encore ndaa i jom ne nu mbi'na ke andoona yee wala njom i ndeɓanong ne d'abord ta ɓeeraxaxu o ndik rek im kata ngar koy ngosin njom ne me ta commencer tina bo mi anday kara inchallahu rabbi i ndeɓanong ne xayo ak janga wala no magole wala nagam ndiɓanol koy me i mbeltu comme anda meke saate fane moom mela calle koop a kook wal anga mbala feegu ma i refa naga a kook mbaal lafa mbaal ka refa ke ɗakida dak sowol nak jangi alquran me saate fene la o sump yaga Basiru Thiaré mamara ɗum men saate fene nda ka jang utal ɗum xat me a xaal saate fene la o sump a gen maaga hôpital be keten
e xatame jangkama fiyama 7 ans bok na 8 ans maga usum parce que mi maga en 72 mi gat 79 kon a jom miñ jangam dal jam alquran presque njom sama gal ko xam nda koy na erfanaga lega mala din me rokit ki maga opam 79 ndo kopam imbaji atu kopam taga khatu musum gali dem rokit ki musum ma rokit ka parce que lega mala din me ñama nga sa ki mar rek ndal fi mbir ka so manki xamni sa ki som rek nda njom ni mo fadi do pare mais ñam sa ki mar ndokatu kon koy rokit kim senapam mar fi na usum na mar fi na mar kene da bo mbaji atu kopam ngati gari me rokit mapam commencé mais tamit njom commencé mais njom so Ousmane men to Ousmane ka yaga temma frel aref raw gadu ngat nañu so imente fi raw gadu so ba seni men ma xamal ñaaru min mag Ousmane Amadou ma xam ban fan gor gi ñaaru gayeen min yaga awe melne am na frel nga so ba den men imbi se ko na bo se ko na fak Ousmane ko ne raw gadu bo rek ko na fak se ko na fak on khatme jong yidi jong parce que njom mi xotini bañun la maga njom suba xam ngati feten khatme jong mamora ambak maga njom maflen opajel mafel ma opajel fana khat maga soxl bañun ta bañun yaga falu maga yaga babu stofane so maga fa Dawda Njaay fi am de den Dawda Njaay ne dum mamare maga babu so Dawda Njaay so umma xidum ina babu stor xewna ma andal babu xewna maga parce que comme bo fa etuma etu jang mo sax ala fa fa la xamali xa comme suka zo gara ba janga hoy ka anone presque avec ngel te se ko da fa ngel ba jangin wala ma fura xel bo fi o ko jang mais wa jangante amba fa ngam rek afi kafi lay menu ya parce que ya am habitude gim imo kina waga xam babala wala ka lay mi waga mi wagun alen khator mi ibatana ka gim ummi ki la xam may mbir na sama lomi wagun pour xataxul parce que anday comme wala nga me di wagum wala di fi nekk njemo fiten wo fi an neew xam ka jëm ka di classer na nga ma xaga mi wago ci des aga mi wagun ba xalat ka ci batum fit to kaga tamit yem fi an fal nga tamit la xam ne prof parce que mo amaje kadu nga da nga bolé ala sene la nga fekk kan fi on ñu mi do na ten fa da nga fokk fi par force wala nga ki nekk ala ten moy babu ma nga fetum jom banjun so go nak gati sat fa ne une fois ya ga ma biya ko ra ñi ma setina ma babu storo daw la njaay dadu ko som ma di xot ko ma ñom banjun waro gati fa sat fa ne njom ide ndesa voilà yi andone roga fi koy an mi andone khatta njom ne maga to sate fi sate ciosan o soba Ousmane Kangu kam ke njom ne ingar koy njom sate fi d'abord ndax mbir kat bo sutwa parfois soboge asuto hajiga mais bo indi dan suto hala imbugo bunga d'abord o xi sobidina na jamanu faga ne chomke njikna maytina jege to na jamanu faga limana ha in d'abord nchaate ke mbilo na meke champion ko andone ono anga mbirna sate fa sak mbirna ado kanu sogo ngar koy e njomne jegna me fone wini ngartina fone wajante ena fo yor ka njomna na ane fitref na itam mi dal fi am mi xat banjun 79 80 79 80 yo tagatu meke e fadi do meke sati fani e fanaga yaga piri njeg hay men comme sénation fe in inde men di maku in e so inde bitameke yaga men di maku in parce que yaga seyni def men Ousmane in également fal dam fal im mof mbaxtan Ousmane ñu dox dawa ci fakki ndaw ro gadu fane Ousmane im mo sey ñi mat na da mo sey jek parce que jabal alma jabal Allah ya im mo sey ñi mat da jab bo sax ñu jom mutu mo yamul ma ñu mes parce que ndax taun te refé ten adin to adna dem kon nak o kine adna o refani a jega defet ka na jega rek ka ci fukk ferum parce que mi gim ama gimi eru ni ma jum
wala am so xumem lo me xuma dem ki maaf tawa sum rek kato maafel parce que gim ama gimi wala babu storo awara nga maaflo ki me babu ten nam lemi fi ke maafta ino maafo ki ngale wagun wasangan ko te maafum de njum na koy yuki te do ki antamité ko ci u fi taref